Omuzano gw'abahagizi nibagira ngo bagutebekaniseho okutangira season ensya y'empaka za Premier League ya Bungereza aho abahagizi ba timu ya Manchester United Arsenal gori Ibrahim Mbara omuzano guno bugurabe gubandize kuteganisibwa enjura nyamwingi bita abahagizi ba timu zombiri bagumisiriza kugumaho kushagika timu zabo abantu bagira ngo icyo nibakikora okuretaho mukago ibyo bikiryaho mizano y'empaka z'amashomereza Fiesa Games ziriyo nizihindura mu ihange rya Kenya erizoba timu ya Boneconsil Girls Secondary School yashohora empakeze kozere cyafayo bwa nyuma yo kusinga timu ya Butere SS kuruga Kenya na gori Ibrahim timu zombiri zarugamo mu mpakezi kandi cyahwera Amos kurabaho kuzo mu semifinals Uganda hateyine timu ishato mu semifinal mu mpaka zo mpira gw'ebigero gw'abishiki aho Kawempe Mozrem erakwata na timu ya Archbishop Njenga kuruga Kenya rero Sentonowe ya Uganda nerita na timu ya Amos omupira gw'ebigere ogwabojo Kitende Amos hamwe na Budo SS nazo zashohora empakezi omukubaka timu zoni neza Uganda zarabaho kurita no mu semifinal kandi zirimo Budo erije kurita na Hamdan Kitende ne kwatana na timu ya St Noah mu volleyball Bokedia Comprehensive yarabaho kurita na timu ya Namugongo Vocational School ombojo kandi mu beach volleyball Seroma Bokedia na Hilton zayure kamani okusingura empakezi tournament ejinga abantu abiririze barabasia ni tournament okubanza tegirwe ibintu bingi munonga icyo bera no kusanikana na tournament eji tetine mani mingi munonga konka kuteguza mutugonzera mu tugira bengira mu tournament mu misho barebera ngo abana babina mani mingi munonga era nebazanya abasambi bange nti bakoze nnyo game tebadde nyangwe badde amanyi n'abalenzi balwanye nnyo babadde bategeke nti zo tubadde muno ne injuries ezimu